Stožice ostajajo zaklete za naše pubece. Tudi po tem derbiju so se v Maribor vrnili žal brez zmage. Na koncu je bila boljša Olimpija z 2:1. Maribor ni bil brez priložnosti, čeprav je bila Olimpija praktično 60 minut boljši nasprotnik, pa v zadnjih 30 minutah boljša igra naših pubecev, na koncu je zmanjkalo tudi nekaj sreče za vsaj izenačenje. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Ono što je tragedija i što je zaista boli je da smo oba gola primili s prekinitvi. Znači nešto na čemu puno radite, nešto što je u domeni hrabrosti, volje, kuraže, tu smo pali, a opet kažem šteta jer nakon 2:0 dobro se vratili, 2:1 imali još dvije izuzetne prilike, Skuka i Repas, čisti šutevi po golu. Ali jednostavno kad nisi takav, kad nisi hrabar, onda ti ni nagrade ne slijeduje i to mi je žao. Mislim da smo trebali biti puno hrabri, puno čvršći, puno jači i onda sigurno da bi protiv ovakve Olimpije mogli se nadati nečemu.